Biyag ti tao. Kaano ti biyahe, anak ko? Hintun Lunes na nang. Ay mapan kan tapno maamamuda ka mo ti pamilya ti agbalin na nobya. Ay, da kamin ti makaabu ditaw. Agananan kay ti papanam Gerald, ading ko. Uray na kayo dito yamanang. Pakumustaan nakton kini Shane. No kayat na diyawid mo kit din dito balay. Sana mabalin tawan mo't pagtrabahuan na dito. Tulungak ano kwa, tapno mabantayan na kamutlaang. Sana mo't masapol bantayan nak manang. Ano, sana masapol. Masapol. Tama nga nagsubliman ng tisigod nga ramid mo. Saan na mapasamak na ita, naka-amiris akon. Tsak kaya't adadaalan ti biyag ko, para lang iti kasya klase ti babay. Sa maysa, adamot to ni Shane. Adayo ana saysaya at ni Shane ngam nagiti ex ko. Ay kat, nagsaya at anday ta amang manggagangkan ka ading ko. Sapay lang ko mga ron, tanasaya at ipagtungpalan tayan ayat yukan ni Shane. Kamusta mo ti biyahe, Gerald? Makamanog. Okay lang. Nagkita ta. Ala, kapay-kapay nga rod. Pangururayan ta kan ni tatang. Adala ngamin bait na panan na. Ninanang mo nga. Nabayagan na pimusay ni nanang. Gapo iti aksidente. Kasta ka di? Yawan. High school ak pa ila idi. Saan ko lang kami na naistorya ken ka. Pasensya ka noon nasa lutsot ko. Nakita kami di taladawan na na-display ti salas. Ni tatang mo lang matikadwang. So ang torturod ko ang tinagsaludsod. Okay lang. Adala tamat ti sakit amarik na. Nangam. Kasta talaga. Saan tayo mo't atingal ti biyag tayo? Ay, aday tamot gaya man ni tatang. Isuday ta sumungad. Kumusta ka Martin, Barok? Nasaya at matata. Si kagayam, ti kanayon, may bida ni Shane kanyak. Kasta ka di, tata? Adamet, nayam amo na kanya pidi. Agam jakman na mo. Saan da ka no compatible? No kasta, nag-break na matlaing, tata? Well, awan pa'y makatawin. Gerald, may salay, tikit dawagan ka. Di mo kumasaksaktan di ka kay sunang anak ko. Uwan tata, ikarik ka na kayo. Liklikak ti mga ramin ka nagtibanag ang mabari na pagsakitan tinakam ti anak yo. Anya ngay tatang, makapasa ka din mo't lang ni Gerald kada kayo? No, ay ayatam ni Gerald. Aklo na manak ko. Diyak pa'y amuti husto kinatao na. Kanagkunak at nasayaan matatao. No kasta nga rod, aklo na kon tatang? Oo na. Agyaman ako na tatang. Sapay lang ko mata, limpyo na lalaki tinapili manak ko. Tapno, madaanak maternity apo ko. Wen nga rod tatang, mapanan titawan. Sapay na ko ma, tani Gerald ti lalaki ang naituting para kanya. Gerald, ada na patig nga ibagakin ka. Anya na ita? Sapay ko maata. Saan ka pakaupayan? Aklo na kun ti ayat nga idatdaton mo kanyak, Gerald. Ha? No kasta? Datan? Wen? Oh, agyaman ako na. Ay ayatan ka unay-unay, Shane. Kung naklakit din nun niya ti ibaga. Ikarit, saan mo ito pagbabawian di panangaklon mo kanyak? Agyaman ako na inukasta, Gerald. Ay ayatan ka matunay. Paypayapayan na tan ni tatang. Nakaidasar samot tan iti pamigatan tayo. Nakasaritam ka din ni ading maupiyanak. Wananang, imawag ni Gerald itawan kayo. Kahit anya ngay ti kunaan na. Naragsak ka no ijay. Tanasaya at itrato ti ama ni Shane kankwana. Ay saus, ang mga nusan ng agsubli dito. Ninanang mat.
Apay kumasaan nga agsublingay. Ay, abangan no ma-enjoy na ijay. Kemalipatan na mo tante agsublay. Ay, awanan Kasanungay, dagiti mula kang tarakinan. Ni Nana nga talaga. Ag-overthink manan. Agawid to ka din ni Gerald. Nagparatak ti panaglabas na gital daw. Wen nga ro, Gerald. Kano lang di may ka? Itong sumaruno. Si kanto matagpasyari ti lugar mi. Wen no addan to leave me. Amumot, san mabalin nga aglangan na kiti trabaho. Wen, mawatak na ita. Makaurayak mat? Nasaya at matnyarod no kasta. Anya, itulod kan iti terminal. Saanan? Kabaalak? Itulod kan. Tamang lumapukaw ka pa'y. Iso, paya pa kabandogam. Si kakit dimot. Adamo ti tricycle pagluganan ta. Mabidla ang Gerald. Alam, do'y basita prutas kan nateng. Ado tinateng da ijay tatang. Wen, sa bali mo ta klase tinateng kan prutas na gitoy. Sige, yawin mo. Di mo imbagang agawid kagaya mita, Gerald. Sa anak pa'y kumang agawid. Nalpas mo't nga ng tilib ni Shane manay. Kahit kumusta nga iti bakasyon mo iti lugar da? Nasayat mo Nasayat ni tatang na kanyak. Pinabalunan na pa iti prutas kan natang. Ay, mayat nga rod anong kastadin ko. Ginanangay. Napanijay garden mo. Ada ka numapan nakitaan. Nabayag ka din na napanijay? Itay-pay Mga ka numabisin ka. Ada mo naluto ang makanading ko. Di mo imbagbaga kanyak inaklon na ka ni Shane pare Gerald. Ay, nabayagan. 7 months min pare. Ay, 7 months yung pa'y gamay. Uy. Ay, naimbag ka pa'y pare. Ada kaya't mo asawan pare gari. Apay akas ta tinaybagam. Ay, awan pare, awan. Di mo mat ngamin imbagbaga kanyak. Isa nabiglaak. Da kayo gaya man. Oh, Gerald, anak ko. Itay pa'y adum-dumugam ta cellphone mo. Madanagan nga rod na lang. Anya ti pakadanagam aya. Saan mo't na nasong bata ni Shane na gitiawag ko kinkwana? Mga nubi sila anak ko. Ura na giti text ko. Di na-replyan. Di pa'y naminsan nga daw. Ay, ano samti aguray ag-text tulat ta kaday. Sapay na kumaananan. Kumusta nga, Gerald, ading ko? Nag-text ka din ni Shane kan ka? Uwan mana, saan na kasi di? Ni, kasano nga saan na nakasidi? Saan mo't na sweet kanyak? Amang ano, dala parikot na. Sinaludsod ko, awan ka naman. Ni, apay nga rin nga kasta. Anya ti makagapo. Naita tinas ka na duktalak manang. Saan mo't akas to ni Shane di? Dakkel tinagbaliwan na ita. Agyamanak, ta sinong batam ti awag ko, Shane? Anya ti bagamaya, Gerald. Tagulit ka man. Padda ka di parikot? Sika ti parikot ko, Gerald. Apa yan? Awan mo't amok abasol ko. Agin di mo ka pailang dita. Babaero ka, saan ka di? Ha? Ada nang idanon kanyak. Agsusukat ti babay ayaw awid mo dita balayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Shane, agpalawagag. Diyak kaya ti lalaki akas ta ti galad na. Pangaasim ka di at dumnag ka kanyak. Diyak kaya tamangid ti anyaman a palawag mo. Agbreaktan. Goodbye! Shane? Sa di no ti papanam, pare Gerald. Dakkel tabag mo Mapanak itayang da Shane, pare. Saan kami nga okay? Ipilit na ababaero kat napalabas mo tanda dyan. Madanagan una yan ti kasto yung mapaspasamak, pare gari. Madanagan tama nga no mapukaw ko ni Shane. Kanya nga rodan ti plano mita, pare. Mapanak itayang da Shane. Naskan nga agsarita kami iti personal.
Kumusta kan, Shane? Kailiw kan? Asino tinangibagakan ka ang mabalin mo ti umay dito'y balay? Saan ka di ngayon bagakan ka a breaktan? Imayak ta kayat ko ti agpalawag iti personal kan ka. Diyak kaya tamanggag ti anyaman a palawag mo. Kayat ko amaamuan no anya tindanon takin ka. Imbagakon ken ka iti mawag ka, san ka di? Babaero ka kano? Ket agsusukat ti babae ayang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo iti balayo. Amangan kit di, no addan masikog kadakwada. Diyak ilibak na ita. Ngam sipod na amamu ka. Nagbaliw ti amin. Insardeng kong tikas diyang aramid ko. Murag saludsud ka kadananang. Manang piya, wano kadagiti karro mami. Wano ni parigari. Amom ka din, sino tinangidanon kanyak iti kastang aramid mo? Ni Gary a mismo. Tinasinged agayem mo. Anya. Payakas niya iti pang nagisarita mi tinobyong Shane, anak. Saan ko na nobyo ni Gerald, tatang? Tapno ibagak kada kayo. Babaero day jay. Isu tindanon tigayem na kanyak. Agsusukat kanu tiyang angkas na iti motor na. Kanyaw awid na iti balayda. Ti kunapay ni Gary. Amangan numasikugan ti may sa kadakwada. Anya? Kasjay kaditi kayat yung agbalin na manugang. Sigurado ka kaday apod no tindanon da agari kan ka, Shane, anak. Hello, Manang Pia. Oh, kumusta ka, Gerald? Nasayat mo't manang. Nakasarita ni Shane? Uwan manang. Ngam aging gayta. Sanak pa pampansinan. Ligari ang nasingad agayim ko tinangidanon iti amin kan kwa na. Amangan no sinubsobraan na matindanon na kan ni Shane. Anya? Kasano nga rodaytan nga eh? Ay aywak lata ni Shane manang. Anusak nga ay aywan. Tulungan na ko maiti anak yo, Tata Dudong. Damagak man, Gerald. Puno ka rin, timba ka ni Shane kanyak. Nga agsusukat, ti babae ayaw awid mo iti balayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Diyak ilibak na ita, Tata. Ngam nabayagan na ita. Nagbalbaliw akon, sipod na amamok ni Shane. Naaramid ko lang ti kasta ide. Gapot akayat ko ti makamove on. Napasaktanak namin iti kalabas, gapo iti babae. Di ka kaniagon ulbod, Gerald. Diyak kayat ti ulbod. Pudno ti ibagbagak, Tata. No kayat yo, dito yakon ngagnaed. Tapno makita yo amin nga raaramida. Ken tapno mabantayak ti anak yo. Adamot siguro mabalin ko ang pagtrabahuan dito, Tata. Kaya't ni Gerald tiyag na dito lugar tayo. Dito yan nga garden, tapno mabantayam ka no. Seryoso matigayam ka ka, anak. Patpatsin niyo mo't day tatao. Napudno nga'y tinadamag ko. Nga addan nasikugan na, tatang. Saan mat siguro, apudno? Pagustuhan mo na Gerald. Ikam iti kundaway na amang ipanagnag iti kinapudno na ken ka. Sana nasumbatan tigayem mo dagiti awag kakan kwa na, Gerald. Kunak tumot ngamin ken ka. Pudno ti ibagbagak. Kabailam nga rut apanagnakan. Wen, aklunag adakas ti aramid ko idi. Ngam idi dayay. Ken nagpatingga kami lang iti angkas. Inom, ken paspasyar. Tanudad duma, adamat dagiti gagayami akadwami. Nagbalin lang nga pastime ko ida. Tapno mailiw-liwag ko ti sakit nga impalakam da kanyak. Gerald. Tsaka mo, no niya tinapampanunot ni Gary. Tsak man mo, no apay anas ka na dadaulin nakin ka. Okay lang ko ma, no podno tindano nakin ka. Ngam saan? Ta sinusubraan namat nagitimbagbaga nakin ka. Ala, mawatan kan. Ket pasensya ka lakuman, Gerald. Di ka madalagan. Saan nakagimurakan ka? Gapo iti impakitam. Si kalang ti babae kayat ko may kalaysa. Iso ano mabalin? Diyak ipalubos ang madadal ti relasyon ta. Gapo lang iti panangdadal ti may sa tao. Kat tinasakit. Mismo pa'y agayim ko tinangdadal kanyak. Pare, Gary! Pare!
Si kamar gayam, pare Gerald. Apay ang naaramid mo tikas jay kanyak. Dinadaal nak iti imatang tinobyak. Okay lang kumano dagiti pudno timbagam ken kuana. Mamsaan mo, sinobraam mo tindandanon mo ken kuana. Pare, amok ang nagkurangak. Tasaan ko ngayon bagbaga ko ni Shenty may papan itinapalabas ko. Ngam planok mo't lang nga ipudno ti amin. Mangal alak lang iti timing. Ngam anyan ta ino na anak. Sinubsobraam pa'y tindanon mo. Pasensya kan pare. Umapalak ngamin ken ka. Umapalak. Talaragsak ti love life mo ita. Siyak. Awanan. Ha? Anya ti kaya to asawan? Awanan pare. Nagsina kami ni tinobyak. Sininaan na kon. Ha? Sukat na kita sa bali ang lalaki. Anya? Sapay lang ko ba? Tamawatan na pare. Pare, namiris kong tipindot ko. Aklo na, imapon niya apal kanyak. Isa naramit ko tikas jay. Tatikayat ko. Ada kaduak ngagladingit. Sorry pare. Ngala pare. Sa anak nga gimula iti sakit tinagam ken ka. Nangruna ket agayem ta. Mapakawan ka. Ket sapay lang ko ma, tadimon ulitin tikas jay nga inaramid mo. Ayun pare. Agyaman na. Pagbabawiyak na niya yung inaramid ko. Alagagayam, di tamanan, tinagibusan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyang. Titaw. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Chari. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you. Diyos tagninay titunggal maysa. Biyang. Titaw. Hello gagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Despensar no di tayo pala makaibasa kadagiti shout out nga mipasiguradok nga iti sumarsaro no nga upload ituloy tayo tumanan tagibasa kadagiti kablaaw. Kaya ti tamay sagot kada kayo ti pagibusan wano part 2 ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyang. Titaw. Nagpilit ka nga agawin. Sige, agawit ka. Katno kaya't mga ikuyog lagi tubing. Makamuka. Anya? No ipaidam mo kanyak lagi anak ko. Gapo iti susupring ko iti pakayatan. Makamuka. Apay, awan ka di patagdag iti duwang anak takan ka. Sana kasta. Amom no kasano ti kinapatagda kanyak. Takinapudno na. Isuda ti makagapo no apay adi ka masinaan. Ngamita, makamukan no anyat kahit nung aramitan. Pilitat nga awatan no talaga ayad ayo mo nagitanak ko kanyak. Basta jak kayatan tiag subli iti lugar yo. Agnaad kayo nga minan dito, Pearl. Sige, mama. Pagustuak ni Daniel. Tapnaawan ti rumso asaan may pagkinaawatan. Paspasensya amla ko man dyan ako, iha. Aw-awatam kumalatan tikas di ngay pagpakita na ka. Kanayo na maawatak ni Daniel, mama. Ngam, makapanugmat kayam tikas to'y a sitwasyon. Ha? Diyan mo ka. Makaanos kan makaawat akitag na nayon, mama. Ngam, Pearl. Kasla kayat kunti sumuko, mama. Ha? Anyat kayat mo asawan, iha. Kasla jak kayatan timang namnama pa iti awan, mama. Pudno, nagbaliki aka ng tagikwakan ni Daniel. Tibagi na lang tinatagikwak. Jak na tagikwa ti puso wano ayat na, mama. Oh. Dahil tamad nga rod ti dilawak ijay anak ko, iha. Adala nga roden doang anak yo. Ngam di na pailay pamaysa ti atensyon na kada kayo nga agina.
Talaga siguro adinak maayat ni Daniel, mama. Uwan, aklunak nga idida mo. Nagbalinak ka naragsak ka po iti pa nagbaligi ka ng pikot kan kuana. Nagrigat kayang ti sumarak iti relasyon amay may salaang ti agay-aya. Ala, sika ti mangatang iti daytay. Noan niya ti amom apagragsak. Isungarod ti aramidam balasak ko. Sige, takasaritak tumat ti anak ko. Rabiin, ngamawan pa'y laang ni Daniel. Napananangatan. Apay nga awan matan. Dis orasan ti Rabiin, ngamawan pa'y laang. Di namat inaramat ti kutsena. Isulakit din dayta. Mabit lang, umayan. Nabartag ka, Daniel. Isu ka ding agpilit ka nga agawid dito eh. Tapno maramid mo ti kay kayat mo. Nagkapgapwam ko, nak. Nagulimag ka. Maringriak ka. Sika pa yung tadaganas na mangbugaw kanyak, Daniel. An-arambit ti kastoy tapno mayaw awan ko ti sakit tinagam bukan ka. Nawatam. Unay matantigas na nga ibagbagam. Tapno'y bagakan ka. An-anusak ti panang iparparupam kanyak ngawan patagkugan ka. Ib-turak ti sakit ti barokong ko, Daniel. Apay ti kunam si kalang ti masaksakitan. Orasyak. Pagsakit ti barokong ko. Iti pusok. Kapoy ti panang baybay at iti babae ngayon ay ayat ko. Kan ti mga ayat unay kanyak. Awan serserbet yak malanay laban ti ayan-ayat mik ni Cecil. Ay ayat ak unay ni Cecil. Gamanyang yak malanay laban ti ayan-ayat mi. Ay ayat ak ni Cecil, Pearl. Isa pangasip ko ba? Sikan ti umadayo. Tauray anyapay ter aramida. Jak tumay surok ti pusok ang mangayat kan ka. Tandaanam da ito. Adata man nandito higit ti baybay, Cecil. Agyaman na kiti kanayon apan ang kuy-kuyog mo kanyak dito ay Philip. Gapukan ka, mabangbang aran tirik na. Maparparagsak na. Basta daw yata, umay ta dito eh. Tapno makalangap ka iti presko ng hangin. Agyaman na. Talaga nakadungdung mo kaunay kanya. Gapo tayo patpatag ka unay, Cecil. Philip. Cecil, mabalin ka dito agad daw iti... Itian niya. Saanin? Nakababayin sa amin. Anya nga min dayta. Ibagam kabailak-lakit di nga ipaay. Ipaay ko. Mabalin ka dito agad daw iti may isang agak. Ura iti pingping lang. Ha? Sige, day talaga yan. Aday ta, agkamon ti pingping ko, Philip. Agyaman na ka. I love you, Cecil. Ay, ayatan ka, Daniel. Kailiw ka muna yan, Daniel. Di ka gidan. Ay, ayatan ka kunak. Napauli makamatan. Ha? Kwa? Pasensya kan. Adala na lagip ko, Philip. Mababain na kini Philip, friend. Nagtak ng alalaki. Nagdakil ti respeto na kanya. Maure ang muna sa anak kun anasinaw abalasang. No kasta, amuna nga na napasamak itinagbaetan nyo ko ni Daniel? Wanili, awan inlimod ko kenkwana. Imbagak amin dayta. Ay na nagkasat ka nga rod, friend. Pamanagnak dayta at talaga na po ni Philip kan ka. Mariknak mo dayta, Lili. Nadumuunay kanya. Ay naman manutikas ka ni Philip. Iso ano siya tisika. Iso anti pangibaw ingam itiriknam ka ni Daniel.
Ni Philip ti makaipaikin ka iti pudno a pamatag. Ken amo ka naragsak kanto iti danana. Isong ay paypaysong kitin. Isong ti ayatam. Lipatan mo ni Daniel. Jak marud ang mo, Lily. Ni Daniel ngamin lang tati ay ayatan. Ay naapay nga minamang namnama kay ti Dayja a Daniel ket nang asawa nga Ruden. Lily. Ay lipatam kitin. Kaya mo yan, girl. Ay nasayang ni Philip no paluspusam ti kasken kuana. Narigat ti agsapol iti kasken kuana, friend. Isong agpanunod ka na imbag. Oh, apay nga inalam tipungan kan ulas mo, Daniel. Pagturo kam. Maturo ka kiti salas. Sana ka komportable dito sila. Tatuan ti anak na. Nalipit, no aga-abay tayo ngagpat. Anya nalipit kat naglawa ti kama tayo. Basta iti salas ti pagturo ka. Ha? Nakadkadlaw adinan kaya ti makiabay kanya ka maturog. Diyak kayatan ti kastoy. Isama kam mo ditan. Masapul amang deng akon. Sigurado ka iti dayta pangedeng mo, Pearl? Uwan, mama. Pinanunod ko na naimbag daytoy. Agawid kami iti lugar mi. Kat ikuyog ko dagiti anak ko. Maditirignak ang makangag iti dayta, iha. Numabalin, diyak ko makayat ngagsisina tayo. Diyak ko makayat amaya dayo dagiti apo ko kanya. Ngumanyang arod no kasta ti pangedeng mo, balasan ko. Diyak kaya tandag sakripisyo, mama. Nabanugak una yan. Dagitilangan duwang anak ko ti pagbalinat nga inspirasyon ko. Patpatgak unay dagiti anak ko. Katyak kaya ta maapektaran da. Gapoy ti sitwasyon mi iti amada. Bayan nyo, no kasta ti kayat na naramitin, mama. Apay, di mo kadilapdan ti ipapanaw da nga agina. Saan, mama? Ngamin, inururay ko na ito yakan ito. Ti panagbalin kon anawaya. Kansa na bale, tadi namat ipaidam dagiti anak ko kanyak. Nawaya ak kanulat tamang sarungkar kadakwada. Masya na kini Pearl, anak ko. Mama, siyak ti rumbeng akasyan nyo. Sa pala kumata maawatan da. Sino nga tati umay? Imposible ani Philip. Kat awan mat abiso na nga umay ita. Mabitlaan! Umayan! Naimbang oras mo, Cecil. Pakawanan na kuman. No itaak lang at pakitakin ka. Daniel! Well, siya nga ron. Kumusta ka? Mabalit ka dito, umay. Di kotse ni Philip, tigong ka. Diyos ko. At na nagsarte nga kotse, ti batog ti balayo. Amamong ka dito dimtang, Cecil. Kwa. Uwan, Daniel. Cecil, honey. Ha? Honey, ada magayam sa nga ilim. Kwa. Oh. Iso ni Daniel, Philip. Anya. Daniel. Isumat ni Philip. Ha? Inasayaan. Agawid ka pala ang Daniel. Agsarita kami pa'y ni Philip. Kalpasan na. Datan tumat tagsarita. Nukas na. Iso dahi jay tinobyong anang gulipkan ka. Uwan, Philip. Pasensya ka na kuman. Diyak ninamnamat idadatang niya. Di ka madanagan. O niya ti panggandeng mo. Tagsubsublin ti sigod anobyong kan ka. Baka mo ka. Maawatan ka. Diyak pa'y sigurado. No talaga akayat ng tagsubli kanya, Philip. Namnamam lang tadaytan. Anya kumaga po, nagpakita kan ka. Doawan plano namang urno si tiamin kada kayo. Philip. Ipat patag ka sa sila.
Ket awat na kasi pupuso din niya manapangitan mo. Basta laglagi po mo makanayon. At aklat na dito yung mga ayat kan kahit tinapod no. Ay ayatin ka unay-unay, Cecil. Daniel, apa yan nagpakita ka? Anya ti plano? Tapno-urnusin tanti amin katata. Ay ayatin ka pala gaging gaita. Di ka pulos nalipatan. Ay ayatin ka unay-unay. Pagkawalan na kuma, tadyak na ilaban ti inayak ta. Ang ngamita, nawayak mo nan. Ituloy ta kuma tinagubad nga ayan-ayat ta. Ay ayatan nakalipay nga ginggayta, Cecil. Daniel. Please, di ka kumagsangis, pangasim. Gusto ko man. Sorry, no nagbasulakan ka. Ikan na iti may sapay akong daway amang iparik na inapuno ka pa nagayat ko ka. Apay nga itang ka na nagsubli, Daniel. Apay di mo insapsap pati pa nagsublim kanya. Apay nga inuray mo pa'y ado tinagbalin nga anak yung iti asawa. Sa kanto ang pakita kanya. Sorry, Cecil. Sorry. At lunet, nagbalin na ka na ruko. Isa pa kawanin na kuma. Sulnitak tinagkurangan ka. Basta urnusan tanti amin katatas. Pang-aasim. Ay, awan amok iti dayta. Tadyak tirik na tigayem ko, Daniel. Gayem mo ni Cecil. Nasingit kayo titunggal may sa. Saan ka di? Awan ka di na ibagbaga na kaya. Kwa, ada hindi na ipagan na kanya. Ay, tiyak kumakaya tiyak sao. Tama nga no, ang tama ng timadi nga ibunga na daytoy. Di ka matanagan. Para ka natalahan daytoy. Tiyak namin mapagsaw ni Cecil. Tatunggal da kamadag ti may papanakata kami. Agsang sangit latan. Basta tinakuna na idi kanyak. Si kalata ti ay ayadan na. Ngoreadan sa bali ang nobyo na. Ha? Agpaiso? Wen! Kat nakuna na nga araramatan na lang ni Philip. Tapno mailiw-liwag na. Ti panang pasakit mo kan kuana. Ha? Ay nakasaritam tumanen. Tapno mapanag-nagam ti imbagakan ka. Cecil, anak. Apayan. Anyat mapaspasama. Apaya kalpasan ti panang sarungkar ni Philip ken ka. Si mublat menday jadan yan. Apay? Anyat naknakan na jadan yan. Apaya kundi umay pala dito balay. Wadatan. Urnusan mi kanon ti amin kada kami. Anya? Kahit anyat imbagam ngay. Imbagak na ikanak pa'y itigundaway ko ng panunod. Ay, ang desisyon ka daw sa'yo na nakaw. Dispatsare mo. At nalang aruna na sama kan doong anak na agsubli palagan ka. Naglaingay. Kalpasan ti pa nagpapapas na iti sa bali a babae, agsublikan ka. Eh? Siguro na umahan ng ti asawa na. Iso akong di pakita manan kan ka. Tata. Adda ni Philip Anubiao, isaw ti may bagay kan ka anak ko. Hello, Mama. Hello, Pearly, ha? Kumusta kan? Kastamatan na gitido ang apo ko. Kumusta kayon? Nasaya atlat tamot, Mama. Madlaw nga awan gaganay gayam nga agsaw, iha. Apay, adda ka di madiariklik na Awan, Mama. Awan. Apay nga ron akas natitimot mo. Kwa. Amok ati anak ko di makakapuy. Siya kung dagit daw itidispensakan ka. Awan ti rumbang ikidawan nyo iti dispensa, Mama. Ta nagsaritaan may anay bag ni Daniel ti maipapan iti dayti ang banag. Ay, sabay la kung mata maurnos tuwad lang ti amin kada kayo. Mangnamnama agpay lang, iha.
Nagsubli kayo dito, oy. Kat agda din na tayo kadagiti apo ko. Panagkunak. Adayon na mapasamak dayta, mama. Saan kami ang naragsakit itunggal maysa? Di ka mapukawan itinamnaw. Ta sigurado, agbaliw tumot lang ti pangadan dayjay. Patyag ang makaamiris tumot lang. Kat mapanunot na ti kinapatagyo nga agiina. Ay, Jack man mang namnama pa'y, mama. Isungaklo na kuntigasat ko iti anak yo. Isartin ko dito tilugan. Mabigbig ko tikot siya nakaparada iti batong ti balay da Cecil. Tailugan ti sigo da nobyo na dita. Nukusta. Anda dito balay da siya lalaki. Kasla makikita kung ti mapasamak iti masungad nga landaw. Ibiltak tilugan ko. Itapay lang. Masapol asur-surwa kung alipatan ni Cecilia. Nasakit man. Nga masapol ng aklunak. Ngamin. May kaduak lang itibiyag ni Cecil. Iso asakbaya kung timabalin na mapasamak. Di na kanin ay ayatin, Cecil. Inayat ka iti husto iti, Daniel. Impatag ka iti kastaunay. Inururay ko ti panang sublim. Gamawan tinauray ko, Daniel. Aduy akon. Ada akon. Nagsubli akon. Ladigitag. Ngami ti panang sublim. Napukawan ti sigod ang panagayat ko kanka. Sorry, Daniel. Aglunak. Bayat tikawan mo. Sikat ti pinampanunot ko. Ngam iti panang sumlim. Napukawan day di ang panagayat. Ay ayatin ka unay. Di na kumabot pagsawan iti kasta. Sige. Ipalubos ko ti panangarakop mo kanyak. Iti maudi akong daway. Ladingitak, Daniel. Ngamdikan ay ayatan. Tadan sa bali nga ay ayatan. Dito igit ti baybay ti kanayon media papanan ka ni Cecil. Tunggal agliday ni Cecil. Ikuyog ko dito eh. Kat magasan tirik na na. Ngimita. Siyak magtantimalmal tayo. Isasabay ko ma. Tamagasan matirik nak. Bayat ti kantak dito eh. Nagrigat gayam ti masakitan kinayat. Philip! Ni Cecil. Philip! Kailiw ka! Cecil, apay ngay may ka dito eh. Di mat kaduam ti sigod ang nobyon. Sikat ay ayatan, Philip. Pinutad kon anaming pinsan ti amin kada kami kini Daniel. Agyamanak, I love you so much. Agkasarita ko man. Sige, kaya't kun ti pa ikasarkan ka, Philip. Alaga gayam, ditaan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami itingkay panagdengeg, kat God bless kada kayo amin. Biyag ti tao. Hello manan, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, hello ka ni Ma'am Marita Kokya.
ni Mama Maricel Concordia ken ni Sir Nelson Matias. Hinday nga ro dendegan ti part 2 wano may kadwa apaset ti pakasaritaan ana pauluan. Anya tinagkurangan. Dito'y darama tayo biyang ti tao. Amangan no maisag magkaijayan ako. Saan? Di nakpakadanagan. O sige, mapanakon. Di ka pumanaw ko nakman. Anya ka kade. Ipatandak mananang. Di ka kayon. Pasensya kayon. Basta didak pakadanagan, takabala ka sa lakniban ti bagik. Sige, mapanakon. Diyos ko, tarabayom kumadyan ako. Ilisim iti pagad. Adumat gayam ti wagwagan dito alugar. Nagdakkel day tapasdak. Kat pasik awagwag tilako da dita. Okay. Mabit lang nga ron. Ada pa panahon. Ay, tagayo pala ti baka mo dito. Ada pa panahon. Dahil siguro ti akin ko iti day tapagdagilakwan. Ay, di taman kit ti pagdamagak. Barang agasapulan da iti sales lady dita. Ha? Diyan kay naglusduyan ita yung tiri daw tilugan. Ala, awan samot nakakita. Sir! Sir! Hospital. Ipanta ka sa hospital. Owan, sir. Mabit lang. Mga yabak iti taxi. Amoy, kanyang napasama ka ni Sir. Agkupit samot ti barukong na, Manong. Taray na ka sa hospital. Sir, mabit lang. Sige, tulungan kan, Manong. Pasensya kayon, sir. No simuro takada kayo dito ospital. Sakit dito rin pangagin tao iti pasensya. Tanataktakan. Anyat nagan mo. Alaya, sir. Natumatinagan ko. Agyaman na ka. Mabalin na ko na panawan tao kaya kanon ko na ti doktor. Nagatake man iti sakit ko iti puso. Agyaman, okay ako. Amangan mo tabay papanan. Awan nga minti, ambok kapapanan dito alugar, sir. Anya, apay nga ron nga taka ditoy. Umayak agsapul iti pagtrabahwak, sir. Anyat nalpas mo basang. High school graduate aklaan, sir. Iso nga uray katulong, basta agsweldo ak. Kayat kun. Alaanda ko nakatulong yo, sir. Sige. Kayat mo lakit di tiyag tagi balay. Alaan ka agad kadwa ka di balay ko. Ha? Agpaiso, sir? O sige, kayat ko. Na ito'y di balay ko. Sisyak tagnanan dito'y. Agmay-may sa kayo dito'y? Kat nagdakkel to'y balay yo, sir? Well, sumra ka. Umay ka, alaya. Nagdakkel to'y balay na. Sir, apay anak ko na yung agmay-may sa kayo. Ayan ti asawa yo. Nabayagan na natay. Nagamataan na ko'y jabrod. Taludan. At dapatan kabukbukudan da pamilya. Kasta ka di? Nangasawa kita may kadwa kong daway. Agam na tayo matla dagos. Gapoy ti sakit. Sa hindi napaluak man din. Nangasawa kiti tagay lokos. Agam na tayo manan. Tanadisgrasya iti lugan. Babalungan sa amat da ito'y. Sige, umay ka. Tulungan na kagluto. Agluto tayo iti pangrabyan ta. Itay pa'y siguro ang nakaturog ni Sarnato. Ay, agyaman nak. Nakasapo lang kadagos iti pagtrabawak. Saan na bali? Agmay-may salaan ni Sara pagserbiak. Diyos ko. Sapay ko mata da napintas agasat na agur-uray kanyak iti da iti alugar. Isumat lajak ma-search ti FB account ni Alaya. In-block ko gaya mini. Tinasayat, i-unblock ko manan. Di asawa ko. Oh,
Apeng imbul sa madagos ti cellphone mo idinakita ni, honey. Ako, itayat pa lang amin nga cellphone. Nabannog ti mata, honey. Nan, kitaak man ti cellphone mo. Awan, ti rumbang. Kitaak ko na. Aha! Account ki ex mo tinakita adagos ti cellphone mo. Kunak man no in-block mo day chay a babae. Apay, kailiw mo ti sigod anobyang? Ne, saan, Claire? Anya mo tanay tanging pagpagat. Imperak mo matan ti cellphone ko, Claire. Sino tinanggatang iti dayto a cellphone, ha? Siya! Siya! Isu nga uray anya pa'y ti aramida kadagiti cellphone nga usaram. Awan pakibiangam, tasyak aming tinaggapuan dagita a cellphone. Ita, ibagam tipudno kanya. Apay nga inan-block mo day chay nga alaya. Awan ti madi akay papananday ta, Claire. Di nakpadpadasan Josiah. Di nakpaila amuunay. Marimuaran ti pudno nga ugali ni Claire. Claire, honey, I'm sorry. Honey, sangwunak man neta. Sorry, awan ti sabali akay papanantin naramit ko. Maturog ka kitin. Okay, araw po pang kamay. Nadagaang. Dumundan ka. Oh, rumarakon. Mabati kan dito'y balay. Ang mga nutila papapanam Diyosaya. Di mo lapadpadasan ti mapan agbabae. Takwartak tumat laang ti pagbabaim no kas pangarigan laang. Ha? Napuskol launa yan ti panagrup-rupam no maaramid mo pa ila ti agbabae. Kat doon ka lang arudan dito'y balay. Houston, nagsakitan ti panagsasaw. Sorry, ngam si kamat laang timang prob-probukar kanya nga agsao iti agkakasakit. Kan may sa, talaga akas tuyan ti ugali, iso nga irwam mon ti bagim. Talaga akas ti ko, naimo na, nangro na, no ex mo. Nagbasit ba nagtipang gurguram kanya. Kinawan mo ti rumbang apagimunan, tawan mo't madi nga aramid ko. No basit la abanag dayjay para kan ka. Saan kanya? Dakkel abanag dayjay apang gapwak nga agimon. Taam mo, dayjay pay lang aliya ti adda iti panunot mo. Saan na pudno dayta? Pudno! Napintas dayjay nga aliya. Adayo napinpintas ngam siya. Napinpintas ka? Di na kunbulaan, Josiah. Di mon mayalis ti alipuspos ko. Amok atila ang kinabaknang ko, ikinayat mo kanya. Amok na da problema, pare. Mariknak na ita. Ay, ni Claire, pare. Apa ito asawam? Kanyat problema maya. Harimuaran ti pudno aburik na, pare. Naimon. Sapay angin ti pag-imunan na. Kanayon nak nga apaan. Anya? Pag-imunan na ni Alaya, ket nabayag lang aruda na nagsina kami. Naglaing pa nga agiboy-boy. Nagkapwam, kan apay adi ka nagpakada arimon. Senarong karakter gayam ko ni Alfon. Gaya mo, ano? Nabalin ka di! Di ka nagsawbay! Huston! Pugkawan nakpayitan, Josiah. Nalipatam sametan no asinot. Amok! Amok asi katimang palpalamot kanyak! Ket tapno awanan ti ibuy-buy mo. Agtrabaho ak, tapno adamot pangalak iti igatang ko iti kanak. Anya? Anya kumaatrabaho ti sarkam? Addan inaplayak at trabaho. Agpayak a waiter iti club ti gayam ko. Anya? Club? Ha? Ijay, ti kayat mo apagtrabahuan? Tapno ado ti makitam a babae ijay? Kasta ka di? Makamu ka no niya ti panunutan. Ha? Talaga kit di a babaero ka? Ibirok mo lakta iti ayan dagiti babae iti bagim! Sir Nato, adto yun ti kawusyo, naplansakon. Thank you, Aliyah. Inig ka man yung matanti imak, sir. Sorry, bayat pa naglabas del daw. Ininota natin nagdirig na kanya.
I love you, Alaya. Please, love me too. Dayto yan ti inururay ko. Ti inararap-haap ko. Kaya tanak mat, ipay ko amin ang masapol mo. At nakatinamnama, Alaya. Kwa, ayayatan ka, Mat. Nato. Okay, anak. Ikasar ka tago sa Alaya. Ada invitation card mo, pare. Ato yo. Invitation para itian niya. Luka ta mata kitaan. Ni Alaya. Agkasaran. Anya? Kas lalakay mo to adda iti ladawan na kadwana. Ako nga ron. Kano nga iti kasarda? Sigurado ka, anak ko. Makiasawa kan iti amaw. Uwan, nanang. Ay ayatam ka din ni Sir Nato. Sursurwak tupay lang ayatan, nanang. Anya? Anak, no saan ka sigurado itirik na? Di ka pa ila makikasarkan ko, anak. Sigurado akon. Makiasawa akin ni Nato, nanang. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you. Congrats! Alaya! Thank you, Alfon. Naimbag man tayo, Maika. Aywan, ayan ni. Alaya. Congrats. Ay, thank you, Josiah. Isuning nato, ti asawa. Sweetheart, gagayam ko ida. Ni Alfon kan Josiah. Hello, nice meeting you. And thanks for coming. Okay, come on, sweetheart. Sige ha. Alaman mo may pandagitid at dumabisita. Mangan kayo lang. Di kagbabain. Pare, pungga ti kasarda. Ingkron dia talaga. At nang lakit di Diyosawa ni Alaya. Lakit dia. Pag anano ko man ni Alaya dahi talakay mo aman kwartana. Patsek at ila kwartana ti kinahit ni Alaya. Mas matlagar ka. Ti matlag warta ni Madam Claire ti kinayat mo. Mabalin ka ni pare. Sana tila'y bagbagam dito eh. Sorry pare. Tao lang. Sorry. Pare, talual daw na di ka nagawawi di Jibalayo. Ang mga no sa pulan na katiasawam. Kaya't ko tagpalamis. Isojak pa ilagawid. Kan may isa. No sa pulan nak ni Claire. Imay ko man dito eh. Ngayon may. Pare, urnosan yan di bagbagayo. Tapno, madaan kayo ni ti anak. Basta sa anak pa ilang agawid. Dito uyak pa iladagos mo. Adda dito ni Josiah. Uwan ma'am, adda. Ayabang. Pare, adda ni Madam. Pare. Claire? Oh, adda ita. Inyag kun dito'y timaletam anaglaon kadagiti kawas mo. Anya ka din dahil tangararamidan. Kasta, bagkadam tamaletam. Taipan mon iti ayan ti babain. Kasta mo ti kayat mo, saan ka di? Manungal dawan adi ka nagaw-awit. Iso nga inyag kon dagiti kawas mo. At na jak kayat ti agawid. Itikas tangararamidan. Apay ti ko na, pagtatakunan ka, Josiah? Saan kan apagan ano? Apay ti ko na, si ka na ang tilalaki dito'y lubong? Anya? No sina ti kayat mo? Sige, agsinat ah. Sikatin ang ibagay ti dayta. Amok tumit na aday ta ti urayam nga ibaga. Ti panagsinatan. Tapno nawaya kamanan ang mga saway ti sabali. Babaero! Sweetheart, tangay awan pa'y matanak ta. Apay no pagkadalan nak. Kaya't ko nga ituloy ti panagadal ko. Kaya't ko ti makalpas iti koleyo. Sige, sige matlat yung ruraya ka nang ibagay din dayta. Tanong pilitan ka. Ang mga numasayang lang ti kwarta pag-adal mo. No agsardeng kan tumatlang. Promise, sweetheart. Ipasnag ko ti agadal. Tapno saan ang masayang ti kwarta abus-busan ta. Promise. Okay, karon. Oh, apay manan. Nasakit man ang tip parokong ko.
Nagtumar ka di iti agas mo? Uwan, sweetheart. Mapantay ti doktor? Sana na. Okay ako na. Sigurado ka Hindi ka pala rumrumuar dito balay. Aginanakan. Tamangan no kumaro ti rikrik na Papanampar nakarubot ka? Jack makontak ti asawa. Iso nga gawin na. Grabe sama ti pasugnod na dyan, pare. Uwan nga ron. Iso siya akong tiyag pa kumbaba. Kasta ti rumbang. Agasawa kayo. May mayat na urnusan nyo, ti bagbagiyo. Uwan pare. Iso nga gawin na. Takasaritak di asawa. Nakasapulan na siya tiyag pa kumbaba. Tatno maurnos kami matlaing. Arami na. Anyak masapul mo. Sorry, Claire. Please, urnusan tamad tanti amin ka na ta. Pinang ka ni Pastragan. Ali, ikaw gigisan. Papalataw ta, tinapapananta. Okay, honey. Wait a minute. Okay, gagayam. Iti sumaron nga upload. Mga ganyo ti part 3 wano pagibusan ti pakasaritaan ana paulwan. Anya tinagkuranga. Dito drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami ket Diyos tangina kada kayo amin.